124 در 126 به بهار دایکارا بریکه بهارهای خودشون هم بریکه میکنن میدونم راست راست گوسفند ذات حصاری هنوز در عصرهای 12-13 در وادی حصار جمهوری تاجیکستان با اصول سلکسیای خلقی آفریده شده است. در این بابت در ادبیات‌های تاریخی بسیار نوشتجات وجود دارد، لکن یکمین بار گوسفند ذات حصاری 1912 سال در ویستافکای مسکو نشان داده شده است. همون زمان با گوسفند حصاری بها داده می نویسند که واسین عالم روس واسین می نویسد که این گوسفند این یک بقبوی در حقیقت همون وقت وزن زنده همون گوسفندی که در ویستافکا نمایش داده شده است 212 کیلوگرم رو تشکیل کرده. سلام علیکم. سگای چی نمیگوید؟ خوب هستید؟ سلامتتون است؟ مال و حال؟ همه تیمش. گوسفند همه تیمش. همه تیمش همه است. خرسند شدم من چندین وقت این کوه پناه برآمده بودم امروز برآمدم. در بلندی چند نوزر این چراگاه؟ این بلندی چند رو از همه بلندترین یعنی 2800 3000 میگه. این بلند دیگه وای نداره با. از این بلند کوه نداره. قریب 3000 ده بلندی. این خود ماهای این اخیرش با برف میشد. اینجا بسیار بلنده. بلند. این اخیرش میبینیم من که بیستمی همین ماه بانشه میشیم تا یک ماه سپتامبرش برف میزند یک خیلیش قریب یک متر برف میزند. 20 آگوست از اینجا راکی میشتم. تا خمیده میگیریم اینجا 3 آگوست اخیرش اینجا برف میزند. سپتامبر ده برفش بالا میشه. ما با پایین رو چی شما با گوسفند حصاری آورد؟ برای چی پرورش قراقلی کتی مشغول نیستید؟ مهین پشم کتی چی دارد همین حصاری؟ ذات حصاری چی دارد؟ اگه ذات حصاری یکمش وزن دارد، گوشت خوب دارد، گوشت وزن دارد، یکمش. دیگرش قراقلی سالای پیش بود، رای پوست میگرفتن، پشم میگرفتن. حالا دیگه پشم پوست دیگه هیچ که به نظر نمیگیرد، هیچ که به یابی نمیکنه. اگه در باری فروختن بازار و گوشت وایده یکم جاده حصاری میشد. چارور از سال 1974 خیلی برادر ما چاروادار بود، پدرمون هم چاروادار بود. ما با همراه هوا کی وقتی که از کار برمیگشتیم سری مال هوا میرفتیم. خیلی از همین سال 74 تا حاضر تجربی همین چارواداری را نقض حس بکنیم. اگر چراگاه خوب باشد تابستان خیلی بهتر است. نه که چراگاه در تابستان هم که چراگاه خوب نباشد اینش هم دشوار است. نه که در زمستان خیلی قینتا که برف خنک است، خیلی شرایطای با زمستان خیلی وزین است. گوسفند سرخ در زمستان کم قوت است و در بهار تیز فربه میشد. لیکن زمستان خیلی نازکتر است. در زمستان گوسفند حصاری سیاه خوبتر است. درندهای پلنگ هم هست که اینو خیلی کم پیدا میشن. خیلی میبینن یک دو تا میگیرن میرن. ما باید کاردار هم نیستیم. اودش هم نمیبریم. یک قصه حقشون میگیرن میرن.
агар ҳозир ин гӯсфанд ба аҳамият додагӣ бошед, дидаи содем мешо инҷанда асосан мешо я дидаи содем мешо ҳаст ки дунбаш калон. ҳозир бо чӯпон кати ҳамсӯҳбат шудем, нишон доданд ки ана ҳамин гӯсфанд ҳар сол дугонник мезояд. ё ки дидаи содед якташ қуруқ пашмаш наметобад, баъзеҳош мебинед ана исодас пашмаш баланд. яъне он хусусиятҳои маҳсулнокии гӯсфандони ҳисорӣ вуҷуд дорад, ҳамаш инҷанда дида мешавад. агар ки моҳон тип гӯем, вай тип ҳамин рамая мебинед, як маҳсулноки як намудаша дидан мекунед. لرزه شیفتهی گوسفنده 90 баланди 90. ҳамин 90 вақте ки экспедитсия соли 27-28 19-27-28 чен кардагинда 83 буд. 88. 88 ғавси по 8.5 абхват гуруди 116. 116 боша. Исто. 101 вазни зинда. 111. 85 килограмм. 85 килограмм элита. Элита. ман муқоиса кардам имрӯза фаъолияти моро бо натиҷаи фаъолияти экспедитсияе ки соли 1927 соли 1928 аз тарафи Бригес гузаронида буд. дар ҳамун солҳо беҳтарин мешҳо баландии ёл 83 сантиметр буд. моҳон имрӯз чен кардем дар мешҳо ин ташкил дода исодааст 90 сантиметр. моҳон имрӯз баҳо дода ҳозир ин ченакое дидед тарози гирон гаштан шарт не, ин сантиметрро вазни зиндаро нишон медиҳад. моҳон чен кардем ба класси элита мансуб мебошад. ба ҳамин рӯз вақте ки ба ҳамун барраҳошон мегарданд баҳои хуб метиҳем. ин гӯсфандо бояд то 100 килограмм вазн гиранд. элиташ то 100 килограмм бояд вазн гиранд. вақте ки ҳамин банитировка мекунем аз гӯсфандо ҳамин барроя ҷудо мекунем, агар ино ҳамун ғизои ҳамун хӯрока организми худошонда мемонанд барои дар оянда насли хуб додан. ино ҳамун ғизои худошон мегиранд. ҳозир чиз ҳозир ино ғизоя мегиранд, шири модар қатӣ гашта баҳре шида макида мегиранд. ба ҳамин хотир кори баъди фарбешавии гӯсфандон баъди банитировка мешаванд. дар ҷое ки моҳон исодем гӯсфандони зоти ҳисорӣ ин ҳама вақт дар давраи чарондани тобистоно ба боло ҳаракат мекунад. агар ки ҳаминҷанда хӯрока алаф кам шавад, боз ҳам болотар то 3800 то 4200 метр баландӣ мерад ва вақте ки хунукӣ сар шуд ё ки барфборӣ сар шуд, бо оҳиста поин мефурӯянд. календари чаронидани чорво ҳамчунин ҳаст ки бояд ки дар 20 сентябр як ҷои мавқеи хубе барои гузарондани бордоркунии сунъӣ мешҳо ҷогир шавад. як корҳои нағзе ки он илман асоснок кардем ва хусусан бордоркунии сунъии мешҳо дар давраи аз аввали октябр сар карда як давра ё ки ду давра бошадам бояд ки бордоркунии сунъӣ мешҳоро гузаронад. агар ҳамин корҳоя ҷамоҷам яъне комплекс намегӯем, агар гузаронем, баъд дида мешавад беҳгардондан яъне ё ки мукаммал гардондани маҳсулнокии гӯсфандони зоти ҳисорӣ.
یک وقتی من همین خواجگی اینجا حمید بود اولا کوی بشید بود من همینجا رساله دکتری ما تحکورسیش گذراندگی 10 سال این چپانوکتی یک جای من کار کردگی من چندین سال شد دیدگی نیستم من حاضر دیدم من اکنون ستاشی گوسفند حصاری گران رفتگی بودیم ولایت صوبه قطع 100 سال با هم دیگه بود از که واخوردیم همینجا چند وقت شد اینجا آمد؟ من دینا آمد دینا؟ از طرف حجابیگاه چی باید؟ کدام سبب کتی پایون آمد؟ از سبب به علفی نیست می علف؟ علف نیست چی خیلی حساب میکنید؟ اما علف کدام سبب کتی نیست؟ چاروا زیاد می یا که اقلیم هم دیگه آمد؟ اقلیم هم مخونی چیز آمد بارانگری نمیشه بعد علف بر وقتی میرن میخورن میخورد علف هم با هم پوچش نیست میکنه تراش نیست حاضر؟ تراش نیست خودمون تراش میکنیم تراش میشه لیکن همین پشم جمعگیرش نیست برای که طلبات نیست همین تراشیدنی پشم از همین باید کیلوگرمی باید قیمتتر میگرده و همین خاطر همین خودشون وای میکنن تراش میکنن وای میکنن اگر بجادن استفاده میکنن 1 کیلو پشم همین تیار میشه 4-5 سومون ده اقلا همین 6-7 سومون 1 سومون دیگه مونه اگر همین چروادار هم پشم نگاه میکنن لیکن نمیمونه با همین خاطر همین پشمای ما همش همه خیلی باید میره کدام خیلی رفتی کدام خوتان رفتی همه پش پرستگیه کدام چکری پری پش برای که پش یگان جو اقتصاد مقصده هم اقتصادی هم جهت اکولوژی جا تراش کند پرتاید یک شمال میبیاد آب بگیرون میره چهاری سولو این ذاتی گوسفند حصاری تیپی شهر نوی ریگری اینا بینید گوسفند چی خیلی نیستن چی خیلی راست پیشتنش بینید برآمدگی این همه منصوب به همه گوسفندهای حصاری تیپی ریگری شهر نوی این گوسفندها حاضر نمی گوشتشون نیست از سبب اون که همه چراگاه تابستانه این سال کم علف اومد بارانگری و کم شد من همین سالو باید 80-85 کیلوگرم وزن گیره باید زیادتر گوسفند ذات حصاری کنستیتوسیا 3 نمود میشه دغل یعنی گلوبی میگوییم مستحکم کرپکی میگوییم و نازک حالی گوسفند گرفتیم باید مستحکم کنستیتوسیا اینش دغل نسبت به مستحکم وزن زندهش 5-8% زیاد میگیره بعد گوسفند ببینید دغل که هست پشمش زیک گوسفندها بسیار خوب است از سبب اون که اینا تراش نکرده پشمش میپرده تراش کردن شرطه خودش پشمش میپرده گوسفندان حصاری این تاریخ قدیمه دارد در طول 1000 ساله‌های زیاد از طرف مردم توجیک و طریق سلکسیای خلقی آفریده شده است در
водии ҳисори мо минбаъд аз ин водӣ ба дигар шаҳрҳо ба самарқанд ба бухоро ба марв ва дигар минтақаҳо ҳамин гӯсфанд паҳн шудааст. ба баъди инқилоби шӯравӣ дар мамлакати мо бисёре аз гӯсфандпарварон бо молу гӯсфанди худ ба тарафи афғонистон гузаштанд. пайдоиши ҳамин гӯсфандони ҳисорӣ дар афғонистон ки то ҳозир ин гӯсфандҳоро парвариш карда истоданд, маҳз саршавии ин гӯсфанд аз ҳамин гӯсфандони ҳисории мо мебошад. ҳарчанде ки гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо дусаи баланди худ бо вазни бузурги худ дар ҷаҳон ҷойи аввалро мегиранд, иқтидори ирсии ин гӯсфандон ҳанӯзам ба охир нарасидааст. барои ҳамин аз тарафи олимони шуъбаи селексия ва технологияи гӯсфандпарварӣ, институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон корҳои илмӣ амалӣ барои баланд бардоштан ва барои пайдо намудани типу зотҳои нави дохили зотии ин гӯсфандони ҳисорӣ корҳои селексионӣ бурда шуда истодааст. аз соли 95 сар карда олимони институти чорводорӣ барои офаридани типи дигари дохилизотии гӯсфандони ҳисорӣ, яъне гӯсфанди шаҳринавӣ, корҳои илмии амалӣ бурда истоданд ва дар муҳлатҳои кӯтоҳ дар назар аст ки ин тип ҳам тасдиқи худро меёбад. барои чӣ мо типи шаҳринавӣ регарӣ мегӯем? гӯсфанд ҳамун гӯсфанди ҳисорӣ, фақат мо ҳамин думбаи ҳамин гӯсфанда мо кам кардем. назар ба типи фархорӣ думбааша кам кардем, гӯшташро зиёд. ина биед аз ҳамин боло то ҳамин охира як хел рафтагӣ. ҳамин думбаи гӯсфанд дар ҳамин баданаш якҷоя истодагӣ. аз ҳамин тамоми ҳамин гӯсфандое ки ҳозир дар ҳамин ҷаз кадомаша қаплет берад агар ҳамаш баданаш ба ҳамун ваяш баробар аст. банитировка ин тоҷикӣ агар гап занем, ин баҳогузорӣ ба гӯсфандон мебошад. барои муайян кардани класси гӯсфандон, барои муайян кардани истифодабарии ояндаи ҳамин гӯсфандон баҳодиҳӣ ҳар сол гузаронида мешавад. дар гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар давоми умри ин гӯсфандон 3 бор баҳогузорӣ карда мешаванд. ин гӯсфандон ҳангоми таваллуд дар 2 рӯза 3 рӯзагӣ, баъдан дар 4-5 моҳагӣ ҳангоми аз модар ҷудокунӣ ва дар охирон баҳогузорӣ дар 18 моҳагӣ гузаронида мешавад. ва баъди гузарондани баҳогузорӣ гӯсфандҳо ба классҳо ҷудо карда мешавад. 125 125 Tamam. Tamam. 111 кило. рақами тартибиша гап зан 0475 барои таваллуди 2021 баланди қад 70 сантиметр. класси элита, якум класс, дуюм класс қати ҷудо мекунем. вақте ки ба классҳо ки ҷудо кардем, ҳар як саршуморе ки мо ҷудо кардем класси элита вай ба класси элита меравад, класси якум ба класси якум меравад, класси дуюм ба класси дуюм меравад. кадомаш ки ба ин классҳо дуруст намеояд, ино ба гӯшт мераванд, барои гӯшт истеҳсоли гӯшт мераванд. бибинӣ чанд сантиметр? 22 сантиметр. вазнаш 25 кило. чиро ҳисоб кар? барои дусох номери тартибиша гап зан 07 пасна бо чӯпона барам валлай гӯсфанд мешавад. анами гӯсфандои типични ҳами шаҳринавианда, садфоиза шаҳринавианд. баъди баҳогузорӣ кардан ҳар сол муайян карда мешавад ки баъзе гӯсфандҳое пайдо мешавад ки аллакай инҳо аз стандарти зот хело ҳам баланд нишон медиҳанд. мана имрӯз мо гӯсфанде пайдо кардем ки аллакай дар 18 моҳагӣ 131 килограмм вазни зинда дошт. ченакҳои тану туши ҳам хело баланд буданд. барои ҳамин ин иқтидори порраи ҳамин гӯсфандони зоти ҳисорӣ ҳанӯз боқӣ мондааст ва ҳангоми корҳои илмӣ селексионӣ гузарондан боз як
нишондодҳои нав пайдо мешавад аст. 131 килограмм. این خیلی گوسفنده الیت زواتسکوی میگون از همه بلند بهای بلند در همینا است. الیت زواتسکوی ممکن در یک گویم در یک سرول که 500-600 همول است ممکن 10% تا 12% باشد. تو سوق‌های 18 ماه انا اینجا که نه وزن چیزهای برای 131 کیلوگرم وزن زنده است. این وجود الیت رکورد داخل میشود. این نتیجه های خوب تر است. خیلی با کلاس یکم پیدا شد چند خیلی بسیار کلاس الیت پیدا کردیم چند خیلی نشان داد نظر به سال گذشته خیلی بهتر هستند. ما همین طلوع که می‌بینیم سحر می‌خیسه دیگه خیلی می‌گم مثل اولو بالوی برف میره که ترمه هوزی ترمه نیست همین بیکرم عالی شده گه عالی شده گه هوزی گرم شده گه یک ماه پیش همین یک ماه فرق می‌کرد یک ماه علاقه فرق کرد یک ماه فرق می‌کرد تغییروبی اقلیم هم خیلی با همین جای چی داره تاثیر اصلا لگه شما که میدونیم سالهای اخیر علاقه اقلیم کمی تغییر یافته است و قریب که در بعضی محل‌ها تا یک ماه فرقیتی همین باد هوا مشاهده کرده می شود. از این سبب این تاثیر خود را البته به گوسفندان میرساند و به چاروداران ما ضرور است که بیشتر از چراگاه‌های تابستانه استفاده برند چون که حالا در این چراگاه‌ها چنانکه که دیده استفاده ایم در اینجا شرایط بسیار است شرایط مهیا است در اینجا آب تازه ترمه علف همه شرایط مهیا است بیشتر از همین استفاده برند از چراگاه‌های تابستانه این بهتر می بود و همین معرکه مهمی که این ثمره اقتصادی همین ساحه را معین میکند یعنی باردارکنی گوسفندان در پیش استفاده است چاروداران باید همین محض همین معرکه رو در موقع چراگاه‌های تابستانه گذرانند این به منفعت کار می بود برای آنکه در شرایط سالخین بودن باد هوا گوسفندان میشخواد زود به خواهش میآیند تیز به خواهش میآیند و باردارشوی اینها نسبت به منطقه‌هایی که گرم است زیادتر است. همین باردارکنی رو کم ترک بروقتر براه موندیم از سببی که کم ترک اقلیم گرم شدگی همین چوروی ما اگر بروقتر ما باردار نکنیم در چراگاه زمستانه علف بروقتر می شود و بارشات در ماه‌های اپریل علاقه قریب که تمام می شود برای همین گرمی زیاد این برچه‌های خوزداد ما در اون پایان با این گرمی تاب آوردن و همین علفی که در چراگاه می روید در او می سوزد. بسیار چارودارا که سفر همین میگیم که کوه با علف نیست همه چاروش رانساده و همین نه از ایلوب همین چراگاه تابستانه گرفته با پایان برسده حاجت هم پایان بردن نیست این بینید آبی تازه علفی تازه کجا میری در همون چنگ کجا میری باره از آب میزنه باره همون چنگ بدنش روزی باران شدگی نیست وقتی که یک باران دو باران سه باران در پایان شود اینجا در یک تا برف بیاید بلند کوهدا بعد گوسفند از چراگاه تابستانه حی کنیم. علف‌های کوهی این بهترین است برای چارو برای که تمام ماکرو میکرو الیمنت‌ها در داخل همین علف‌های طبیعی وجود دارند خصوصا همین علف‌هایی که برای آزاد کردن از کرما هست این رو چارودار سحری بر وقت اشکمی گرسنه چارو رو به اونجا میراند این چارو این علف رو که استعمال کرد وای به خون چارو جبیده می شود تمام کرمای شوش کرمای داخلی روده کرمای جگر رو ممکن 100% هم از بین نبرد 70-80% از بین میبرد این یکی از ساحه های بهترین همین چارودار در وقت چراگاه استفاده بردن از علف های طبیعی همین می شود.
чорводорое ки имрӯз дар тоҷикистони мо ҳаст дар ягон рӯи дунё нест. ина ҳамин чӣ гӯям, ҳамин табиати мо худодод аст. табиати мо ҳамин худодод аст. агар мо қисми ҷанубии республика, агар ҳамин ҷумҳурии худомон агар ба назар гирем, дар вақт як моҳ пеш дар онҷа баҳор медарояд. як моҳ пеш оҳиста оҳиста ба ҳамин баландшавӣ ва аз сатҳи баҳр баландшавӣ ҳамин иқлим оҳиста 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 омада мо се баҳор мебинем, сета тобистон мебинем, сета зимистон. ина дар ягон рӯи дунё ихел иқлим нест. дар ягон рӯи дунё ихел иқлим нест. сабаби асосӣ дар ҳамин гӯсфанди ҳисорӣ мутобиқ шудан ба ҳамин шароит дар ҳамин аст. солҳои 1956 ба мақсади баланд бардоштани сифатҳои маҳсулнокӣ, яъне сифатҳои гӯштиву равғании зоти ин гӯсфандон, барои баровардани типи фархории гӯсфандони зоти ҳисорӣ корҳои илмӣ тадқиқотӣ сар карда шуд. ва аз ин солҳо сар карда бо иштироки олимони институти чорводории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон бо сарварии профессор Фарзиханов аз солҳои 1956 сар карда корҳои илмӣ тадқиқотӣ доир ба офаридани типи фархории зоти гӯсфандони ҳисорӣ сар карда шуд. ва дар натиҷаи заҳмати тӯлонии олимон соли 1989 ин типи фархории гӯсфандони ҳисорӣ офарида шуд, бунёд карда шуд ва ҳамин сол тасдиқи худро ёфт. вазни зиндаи қушқори 160 килограмма ташкил медиҳад, ба класси элита дохил мешавад. типи фархории гӯсфандони зоти ҳисорӣ аз дигар гӯсфандон бо маҳсулнокии баланди гӯшту равған ва дунбаи калони худ аз дигар намуди гӯсфандони ҳамин зот фарқият дорад. пеш аз ҳама мо ба мақсад ки яъне ки сифати чорворо мо нигоҳ баланд бардорем, корҳои селексиониро дар рамоҳои гӯсфандон мо бояд зиёд намоем. корҳои илмӣ яъне технологияи парвариш нигоҳ бини онҳоро аз рӯи нуқтаи назари илмӣ амалӣ намудан дар кор. яъне ки интихоби чорваҳои зотиро интихоб намудан дар кор, хостагӣ ва интихобро пурра ба роҳ мондан дар кор, ки сифати чорво рӯз аз рӯз бо усули яъне селексионӣ яъне ки баланд бардошта мешавад. дар баробари ин сифати хӯрокаро мо бояд хуб кунем. 13 сантиметр вазни зиндаи қушқори 150 кило ба класси элита дохил мешавад. барои хушзод кардани чорводор метавонад аз ин гӯсфандони типи фархорӣ истифода барад. давраи беҳтарини истифода бурдани қушқорҳо аз 2.5-солагӣ то 6 солагӣ мебошад. ҳастанд қушқорҳое ки баъди 6-7 солагӣ ҳам маҳсулнокияшон нигаҳ медоранд, лекин беҳтар аст ки то 7 солагӣ ин қушқорҳоро барои наслдиҳӣ нигоҳ доранд. баъди ин аз рама соқит карда мешавад. давраи беҳтарини маҳсулнокии ин қушқорҳо аз 2.5-солагӣ то 6 солагӣ 7 солагӣ мебошад. ҳамаам Афғонистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ҳамааш ҳамин ҳисоб буда. ҳамааш ҳамин буда. асосан гӯсфанди зоти ҳисорӣ аз гӯсфандони зоти кӯҳӣ бо номи архар ё ки номи
дуюми оно ки Марко Поло меноманд аз ҳамин гӯсфанд пайдоиши он сар шудааст ва архар ё он ки Марко Поло асосан дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо хело афзоиш ёфта тараққӣ кардааст. ин гӯсфандон бо баромади софи гӯшт фарқияти калон доранд аз дигар зотҳо. баромади софи гӯшти ин гӯсфандон то 57% мерасад ва дар баъзе гӯсфандони нағз парвеҳ карда шуда то 65% мерасад ки 30% ин ба думбаи гӯспанд рост меояд. алаф систа имсол алаф куво доран куво шумо алаф мекунед ҳеҷ надорем будан алаф нашид бовор нашид ҳамин замин апи ине ҳеҷ баъд бовор нашид наборид я 15 рӯз ҳамин алаф сар шуд баъд наборид баъд алаф пок шуд баъди хелаки ҷамаат ина борон намебора ку я шамол меша ку ҳамон хаси будагира мебара ана борон бора қайчӣ меша хеле қайш мешавад дигар молои мешамест то замин давазин мешамест ҳамин молам бигзарад хеле нами ана ози мола ҳай мекунӣ моламро орд мекунад ҳай хок меша меирад ду бор бира бия одат хокайо хокай ду бор ба боло гузашт орд меша хок меша ҳар сола агар не соз буд иҷод чӣ алаф бад набуд сол алаф нашда муҳлати чарогоҳҳои тобистона аз моҳҳои май сар карда то моҳҳои сентябр аввали октябр идома меёбад ва баъд аз ин гӯсфандон ба чарогоҳҳои тирамоҳӣ ва пасхамиҳо ронда мешавад ки ин ба тадриж аввал ба чарогоҳҳои назди кӯҳӣ ва оҳиста оҳиста ба пасхамиҳо ронда мешавад. хушзод яъне чӣ маъно дорад яъне ки хуш кардан дар кор беҳтар беҳтарин аз беҳтаринҳо беҳтарина ҷудо кардан дар кор барои леҳ кардани сифату маслунокии ин зот як қатор чораҳои заруриро бояд андешид. имсоло ки тағйирёбии иқлим ба назар мерасад ин пеш аз ҳама ба чарогоҳҳои мо чарогоҳҳои мавсимии мо яъне ба чарогоҳҳои тирамоҳӣ ва зимистонаи мо таъсири худро расонидааст чунки дар ин аз сабаби кам омадани боришҳо дар баҳор аллакай ба камҳосилии чарогоҳҳо дар давраи тирамоҳу зимистон оварда расонидааст. дар назди мо барои 18-моҳаи типи фарқории гӯсфандони ҳисорӣ истодааст. ҳоло мо ченакҳои тану туши ин бараро дида мебароем. илми биотехнология онро мисол талаб мекунад ки яъне бо усули биотехнологӣ зиёд намудани саршумори зотӣ яъне мо бояд аз бордоркунии сунъӣ истифода барем. аз як қушқор агар қушқори хуб бошад бо усули бордоркунии сунъӣ то 1000 сар гӯсфандонро бордор кардан мумкин аст. бо усули гирифта нутфаи онро захира кардан кор ва дар яъне ки давраи яму бордоркунӣ бо усули бордоркунии сунъӣ ин нутфаро пурра истифода кардан кор ки барои хушзод бисёртар шаванд яъне наслҳои хуб ба даст биёяду саршумори чорвои мо яъне сифатан беҳтар гардад. 10 сантиметр бара 62 кило вазни зинда дорад ва класси элита дохил мешаванд. дарози думба 29 сантиметр. дигар омили пешбурди соҳа ин бояд барои баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва сифатҳои зотии ин гӯсфандон бояд мо аз қушқорҳое ки аз ҷиҳати насл санҷида шудан истифода барем ва сифати ин гӯсфандонро боз ҳам баландтар бардорем. ва дигар омили таъсиркунанда ин аст ки бояд робитаи зич бо илм ва истеҳсолот бошад. агар ин тадбирҳои заруриро мо сари вақт анҷом диҳем иқтидори генетикии гӯсфандонро мо метавонем пурра истифода барем ва дар таъминоти аҳволи боозуқа ва саноати сабуки мо бо пӯст ва пашми гӯсфанд таъмин намоем.